Hello, namaste. Vo inju ka computer CPU heat problem lam kan share tiang. Computer thar assemble a problem lian lutuk ka consider ngai lem lo ania. Mizoram hi chu boruak lum lutuk te lo ba ka computer hi boruak vot supply thalowa ka da ngai lawa ke ma hian tun tum chu performance effect khopin heat problem kan nei ve tat mai ka processor thlan hi a fu tawak lo nge mani ke ma shim hi a limit a push tum char chi galo ni ve boka game ka khelte po hian ultra settings ka ran thelo chuan overclock ngal wak mai ka tum china ka processor hi stock cooler ka manga ka video edit render lai le game ka khel lai hian a temperature hi sang mm kan check zeuh tum hian 80 degrees lo pel deuh duai mea a pel deuh char reng boka cooling solution thar tur kan zong kol ngala budget alo limit deuh bok nen ato ka ti ma hlom khop mai azon pok azong re atopa chuan review ka en fe nuwa cooler Master H412R hi ka ti ta hemi ma hian cooler Master Evo 212 4th gen i7 a hen ka mang thina a tha ka ti khop mai i7 kha 4th gen 4770K kha asa thei khop maya ma se cooler Master Evo khana cool ne khop maya he po hi aman tom zo de na in a performance vela hian che mm big lo anti aman hi 19 pounds India poisa chuan sangkhat zakwa vel ani a Amazon trunk ka cha ta a bomb chunga hian brown mounting bracket sang ba ka thermal paste ron chom tel a motherboard nunga a bracket da angai avangin motherboard chop hian avaya thonangai a stock cooler kathona thermal paste original lo omsa kha uluk tewin ka shufaya anung lam mounting bracket tur ka vua hi one size fit all ania AMD socket sang ba ka Intel 1150 1151 1155 vel ho amil deu chawa ka processor mi big 1151 in cassette a thermal paste ron chom ka ta chuan chumi hnuwa a heatsink ka mount a heatsink hi anung lampang hi azut distress na sa khop maya amount in mount ta na hian chuwang in film khur dewa herlu atha motherboard pong por khopin a her theani ani lo zongin ka vua peka kan vua thale te pek boka hun chu du rei khop mai topa chuan kan vua khom zo tlang puya a temperature and check don teng PUBG PC version zo ka setting sang theyang pering ka da 1080p resolution anti-aliasing te on vekin kan run china ama I stutter china kha om to lawa engma chumi ba ka a temperature po hi adai to khop me overall chuna tha ka ti via wa amaro chu Ryzen lo mangjok tai la Ryzen ho hi stock cooler than tia hemi cheng sang ni le ti insen ngai lowa aftermarket cooler ho le lo hian chumi te po chu consider a thaviawing ka share processor kan le hian kati zong khani se tun tumatan chuan mang tha le ve ko le